ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 18-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи 18-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. барномаи ахборро идома медиҳем. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи нави амал об барои рушди устувор раванди оби Душанберо оғоз бахшида соли 2018 конфронси нахустини сатҳи баландро оид ба 10 сола доир намуд ва баргузории конфронси сеюми он аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шудааст, ки дар ҳошияи он муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба об мавриди баррасӣ қарор мегиранд. конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки дар чаҳорчӯби раванди оби Душанбе барпо мегардад, сиёсатмадорон, коршиносон ва олимони сатҳи байналмилалиро ба ҳам меорад. Фахриддини Муҳаммадюсуф гузориш медиҳад. раванди оби Душанбе амалӣ кардани ҳадафҳо дар заминаи 10-солаи нави амал об барои рушди устувор аз соли 2018 инҷониб бо ҳамовозии коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва сиёсатмадорону иқтисоддонҳо дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол муаррифӣ гардида тадбирҳои беҳдошт таҳким бахшида мешаванд. ҳамоиши навбатии сатҳи баланд оид ба раванди оби Душанбе аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шуда дар самти истифодаи оқилонаи манбаъҳои обӣ ва ҳамкории муштарак дар ин самт натиҷаҳои назаррасро ба бор хоҳад овард. таҳия ва қабули эъломияи Душанбе, ки дар он амалҳои мушаххас барои муайян намудани афзалияти амнияти об ва амалҳо оид ба тағйирёбии иқлим мушаххас мегарданд, баҳри ноил шудан ба рӯзномаи конфронси байналхалқӣ оид ба аҳолӣ ва рушд, инчунин ҳадафҳои рушди устувор мусоидат менамояд. тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судманд дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об тақозои замон буда, дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати дастрасӣ ба оби ошомиданӣ бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. дар ҳамоиши сатҳи баланд иштироки роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои бархе аз давлатҳои ҷаҳон, инчунин созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок хоҳанд кард. барои баргузории ин ҳамоиш дар Тоҷикистон тамоми имконот ва шароит муҳайё буда, тадбири навбатӣ низ аз рӯи таҷрибаи бой барпо мегардад. ҳоло сабти номи иштирокчиён ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ ҷараён дорад. имсол барномаи конфронси сеюми Душанбе оид ба 10-солаи амали об ба сохтори конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 мувофиқат менамояд. бояд гуфт, ки дар чаҳорчӯби конфронси сеюми Душанбе оид ба 10-солаи амал оид ба об 5 муколамаи интерактивӣ баргузор мегардад, ки хусусияти асосии фарқкунандаи ин конфронс мебошанд. дар доираи конфронс 9 форум дар мавзӯъҳои мухталиф ташкил мешавад. аз ҷониби котиботи конфронс ба унвони сарони давлатҳо, ҳукуматҳо, вазорату идораҳои давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ зиёда аз 300 даъватнома ирсол шудааст. то имрӯз аллакай беш аз 100 намояндаи васоити ахбори омма сабти ном гардиданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об ва бозгӯии оқибатҳои раванди дигаргуниҳои иқлимӣ пешоҳангӣ нишон дода, аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст, ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид баҳри некоаҳолии сокинони сайёра роҳандозӣ мегарданд. ҳамакнун тадбири навбатӣ бо такя ба 10-солаи нави амал, ки чун конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе барпо хоҳад гардид, бо ташкили тадбирҳои тарғиботӣ фарогир хоҳад буд. дар идомаи тадбирҳои ободонию созандагӣ дар шаҳри Душанбе бунёди майдончаҳои варзишӣ бо шароити лозимаи машқу тамрин ва таҷҳизот барои дилхушии кӯдакону наврасон сохта ба истифода дода шудааст. ҳадаф аз бунёди майдончаҳои варзишӣ пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии навъҳои гуногуни варзиш мебошад. Қамариддин Ҳусейнзода дар ин мавзӯъ гузориш медиҳад.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикор ва ташаббусҳои шоистаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуда баҳри таъмини оммавияти варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат ба омодакунии варзишгарони касбӣ иқдомҳои судмандро амалӣ намуда истодааст. сохта ба истифода додани варзишгоҳҳо, маҷмӯаи варзишӣ, майдону дигар инфрасохтори соҳа дар мамлакат ба ҳукми анъана даромада имкон фароҳам меорад ки рушди бемайлони соҳа ба оммавигардонии варзиш дар кишвар таъмин гардад. дар доираи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ташаббусҳои раиси созандаи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат шурӯъ аз соли 2017 бунёди майдончаҳои нави варзишӣ бо муосиртарин имконот оғоз гардид. маврид ба зикр аст ки аз соли 2017 то ин ҷониб طبق فرمایش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و قرارهای رئیس شهر دوشنبه زیاده از 322 عدد میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه ساخته به استفاده داده شده‌اند. برای نگاه و بین میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه در ناحیه‌های شهر دوشنبه مؤسسه دولتی نگهداشتی باغ گلگشت‌ها و میدانچه‌های ورزشی تشکیل گردید. در میدانچه‌های ورزشی زیاده از 80 دسته فوتبال از حساب نورسان و جوانان تشکیل گردیده که آنها همروزه تحت راهبری مربیان در میدانچه‌های ورزشی به طور رایگان مشق و تمرین کرده ایستادند و آنها در مسابقه‌های سطح جمهوریوی شهری جمهوریوی اشتراک نموده از بین آنها بهترین بازیگران انتخاب گردیده و دسته‌های منتخب تاجیکستان سفربر گردیده ایستادند. با مورد استفاده قرار گرفتن میدانچه‌های نوی ورزشی در شهر دوشنبه امکانات فراهم گشت که نورسان و جوانان بیشتر به ورزش و طرز حیات سالم رو بیارند و از بیهوده‌گردی و دست زدن به عملهای نامطلوب خودداری نمایند. منفیت دیگر میدانچه‌های ورزشی این است که بین نورسان و جوانان محله‌های حدود پایتخت مسابقه‌های ورزشی دایر کرده شده از بین اشتراکچیان بهترین‌ها به دسته‌های کچین شامل کرده می‌شوند. مقصد از بنیاد این میدانچه‌های ورزشی یعنی جلب نمودن نورسان و جوانان و ساکنان شهر دوشنبه با مشق‌های منتظم تربیت جسمانی و ورزش میباشد. از ساکنان شهرک محله‌ها دعوت به عمل می‌آوریم که میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه را ثمرانک استفاده برده آنها را همروزه تازه و آزاده نگاه داشته و آماده به ورزش مشغول شوند. тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар баробари ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инчунин яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстӣ байни на танҳо варзишгарон балки тамоми мардуми олам мебошад. аз ҳамин хотир майдончаҳои варзишӣ дар шаҳри душанбе бунёд карда шуда ва тақвияти меъёри муқарраршуда наврасону ҷавонон дар онҳо ба тамрини бадан омӯзиши намудҳои гуногуни варзиш ҷалб карда мешаванд. масъулини соҳаро зарур аст ки баҳри рушди беҳтари варзиш ва оммавигардонии тарбияи ҷисмонӣ аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намуда ҷиҳати заминагузорӣ дар солимии миллат ҳамчун боёнгари давлат ҳиссаи арзандаи худро гузоранд. дар ноҳияи вахш 1650 гектар буғ тогзор ва зиёда аз 15700 гектар замини корами обии мавриди истифода қарор дошта кишоварзон аз он ҳамасола ҳосили фаровон ба даст меоранд. имрӯзҳо дар ин ноҳия кишти такрории зироати кишоварзӣ вусъат дода мешавад. гузориши исмоилӣ соҳибназар дар ин хусус. дар ҳамин шабу рӯз долу зарби барзгарон ва натиҷаи пурмаҳсули кори хоҷагидорон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи вахш ба мушоҳида мерасад. зеро шароити созгори иқлим, обу замин, таҷрибаи ғанӣ, зиёд гардидани талаботи бозор ба маҳсулоти кишоварзӣ ва мавриди ҳадаф қарор додани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ки бевосита барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон равона гардидааст, кишоварзонро дар ин самт ҳавасманд кардааст. мо бояд аз замин самараноку оқилона از این باد هوا از این آفتاب از این آب استفاده برده از یک زمین 2-3 حاصل گرفته ممکن است. سالهای پیش درباره 2-3 حاصل گپ میزدیم مردم نمیفهمیدن. حاضر علاقه من شما شاهد گشتید که قریب در میدان 1000 گکتار محصولات اساسی گندم به شمار میرود درو کرده گرفته حاصلش جمع‌آوری کرده است زیاده از 40-50 سنتنری علاقه جوشده مکه برای دان کی از وایم نه کمتر از 50 سنتر یا شالی باشد نه کمتر از 50 سنتر حاصل میگیرن. خوبیش همه که دهقانایی که زمین خورد دارن علاقه در جای گندم و در جای
پیاز کشتی تکراری حتی پخته کردن. در جایی که ما قرار داریم زردالباغ است. سالهای پیش علف خالی میرود. حاصل یکم زردالش گرفتیم، حاصل یکم جا بود درب کده گرفتیم. الکی بین قطار باغدار با من پخته و کردیم که الکی دو برگه شده است، نشناماش خوب است. هیچی نبوده از 20-23 سنتیمتر پخته از این گرفته ممکن است. این است از زمین سمراناک و عاقلانه استفاده بردن. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی در حدود ناحیه وخش زیاده از 15700 گکتار زمین کارم آبی مورد استفاده و بهره برداری کشاورزان و خواجگیداران قرار داشته. همه ساله از آن حاصل فراوان محصولات گوناگون به دست آورده می شود. امسال خواجگیداران ناحیه در کشت اساسی 2100 گکتار گندم، 450 گکتار جو، 250 گکتار مکای دان، 170 گکتار شالی، 372 گکتار کارتوشکا، 1022 گکتار سبزوات به مانند پیاز بروقتی، سبزی، کرم، پمیدور، بادرینگ، زیاده از 200 گکتار قلفینای، 1100 گکتار پالزی، 120 گکتار آفتابپرست، 711 گکتار زراعت خوراک چاروا و دیگر نمود زراعت را کشت و پرورش کرده امروزها به جمع آوری حاصل فراوان و خوش صفت آن مشغول هستند. در ناحیه 1307 گکتار باغ و 338 گکتار تاکزار موجود می باشد. جمعآوری جو پر به آخر رسید. جمعآوری گندم ادامه دارد. پیاز بر وقتی پر جمعآوری کرده شده است. پیازی که ماه آگوست میپزد حالی نشونماش ادامه دارد. در میدان زیاده 200 گکتار کلفنای کش نموده بودیم که پر جمعآوری کرده شد. کرم پر جمعآوری کرده شد. جمعآوری زردالو، آلو، گیلاس، آلوچه بندک رو در اکثر جا با انجام رساندن. در بعض میدان ها چیندن جمعآوری کردن ادامه دارد. مردم از پای جمعآوری حاصل کارتوشکا، قلنفور تیز و دیگر زراعتی که پخته رسیده است خصوصا غله‌ها مشغولند. به نظر کارشناسان در شرایط تغییریابی اقلیم و بالاروی ارزش محصولات کشاورزی در بازار جهانی استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و کشاد مهمترین وسیله تامین فراوانی گرفتن درآمد بلند از ساحه کشاورزی و آسودگی هر یک عائله به حساب می‌رود. ناحیه وخش با نظرداشت اقلیم نسبتاً گرم و تجربه غنی مهنتکشانش یکی از ناحیه‌های رشد کرده و پیشصف در مقیاس مملکت به حساب می‌رود و تامین کننده اساسی بازارهای استعمالی مملکت در فصل‌های بهار و تابستان با مواد غذایی نیاز اول میباشد. در دایره تحکیم رابطه علم با استحصالات و وسیع نمودن میدان کشت زراعت گوناگون در ناحیه رشد ساحه کشاورزی تامین گردیده این روند امکان فراهم آورده است که در برابر تامین بازارهای داخلی همزمان امکانیت‌های صادراتی نیز افزون گردد. کشاورزان صاحب تجربه ناحیه وخش امروزها در برابر جمع‌آوری حاصل رسیده محصولات گوناگون، غذادهی و انجام کارهای اگرتکنیکی در میدانهای زراعت پرورش شونده همزمان روند کشت تکراری زراعت را وسعت بخشیده تا به امروز الکی در میدان زیاده از 1000 گکتار کشت تکراری گذرانیده اند. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. با مقصد عملی نمودن تدبیرها جهتی رشد باغ و تاک‌پروری در ناحیه اشکاشی امسال زیاده از 36 گکتار باغ بنیاد کرده شد که در آن بیش از 15200 بیخ نهال شنانده شده است. گزارش مهیره طاهر. امروز در زمان ما هم قدر و قیمت زمین و کشاورزی یک اندازه بالا رفته است. پیش از همه با سیاست درست اگراری و توجه به اندازه حکومت کشور خصوصا با تاکیدهای هر روزه سرور کشور محترم امامعلی رحمان درباره بهتر کردن ساحه کشاورزی و پشتیبانی او از مرد دهقان وابستگی دارد. در تمام گوشه و کنار کشور بعد از به استقلال دولتی نائل گشتن جمهوری ساحه کشاورزی خصوصا باغداری اوج تازه پیدا کرده است. در ناحیه اشکاشیم هم کارهای زیادی در این سمت عملی شده ایستادند. از زمانهای پیش این مردم زحمتکارین در پرورش کارتوشکا و کار دهقانی شهرتیار بودند. این عنعنه اینه که مردم امروز بازم وسعت داشته هر یک ساکن تلاش بر آن دارد که ریگزار و سنگلاخ را آباد نموده منفعت زندگی را به دست آورند. در این زمینه امسال در ناحیه زیاده از 36 گکتار باغ بنیاد کرده شده بیش از 15200 بیخ نهال شنانده شده است. این تدبیر جهت عملی نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی
оид ба рушди боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ дар ноҳияи ишкошим амалӣ гардида шудааст. дар ноҳияи ишкошим оиди иҷрои қарори ободонӣ кабудзоркунӣ дар соли 2024 зиёда аз 36 гектар боғои нав бунёд гардида ва ҳанӯзам идома дорад. ва чуноне ки дар паёми асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон суханронӣ шуд ки то соли 2040 соли ободонӣ мебошад ва мо кӯшиш мекунем ки ободонӣ ва бунёди боғҳои нав ва дар ин самт корро пурзур менамоем. дар қаламрави ноҳияи ишкошим корҳои ободониву кабудизоркунӣ давом ёфта дар ҳар як ҷамоати деҳот ба қадри имкон ниҳолшинонӣ ҷанбаи тоза дорад. бо ташаббуси бахши муҳити зисти ноҳия 300 беғдарахтиарча ва гулҳои ороишӣ оварда шуда дар маркази ноҳия шинонда шуданд. дар самти кабудизоркуниву ниҳолшинонӣ бунёди 3 гектар боғи мевадиҳанда ба нақша гирифта шудааст ки минбаъд барои истеҳсоли меваҳои аз ҷиҳати экологии тоза таъсири мусбӣ мерасонад. деҳқон имрӯз ҳам бояд дарк карда бошад ки замин дар дасти худи ӯ аст. онче ки кишт мекунад аз они ӯст ва осили онро ҳам касе аз ӯ нахоҳад ситонд. аз ин рӯ бунёди боғ дар ноҳияи ишкошим манбаи асосии пешрафти иқтисодиёти хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта дар таъмини мева ва ба истеҳсоли он нақши калидӣ дорад. имрӯза дар шаҳраки ғарби ноҳияи рашт бунёди 3 иншооти соҳаи тандурустӣ идома дорад. сохтмончиён нақша доранд иншооти мазкурро дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон мавриди истифода қарор диҳанд. гузориши Идигули Маҳмуд. сохтмони бинои нави беморхонаи сеошона ва аз навсозии бинои дуошонаи беморхона инчунин маркази саломатӣ дар шаҳраки ғарби ноҳияи рашт дар раванди барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи августи соли 2022 оғоз гардида буд. фармоишгари сохтмони беморхонаи замонавӣ барои хизматрасониҳои модару кӯдак аз навсозии беморхона ва маркази саломатии дуошона вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба шумор рафта корҳои сохтмониро асосан муҳандисону коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж иҷро карда истоданд. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бинои беморхона аз 3 ошонаи кушоду бар ҳаво 8 шуъбаи тиббӣ барои табобати модару кӯдак ва дигар шароитҳои замонавӣ пешбинӣ шудааст. дар раванди амалӣ шудани лоиҳаи тандурустӣ инчунин сохтмону аз навсозӣ бинои беморхонаи марказӣ, хобгоҳи занона, сохтмони маркази ташхисию табобатӣ дар маҷмӯъ барои 210 кат, таъмиру аз навсозии маркази саломатӣ ва дастрас намудани таҷҳизоти тиббии ҳозиразамон барои муассисаҳои зикргардида пешбинӣ шудааст то дар оянда сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ барои аҳолии ноҳияҳои минтақаи рашт боз ҳам беҳтару хубтар гардад. дар бунёду аз навсозии 3 иншооти соҳаи тандурустии шаҳраки ғарби ноҳияи рашт айни замон 152 нафар мутахассисону коргарон бо ҷалби даҳҳо адад техникаҳои соҳавӣ ширкат карда истоданд то корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. аз рӯи маълумоти муҳандисони сохтмон то ҳамин давраи соли ҷорӣ дар иншооти зикргардида 83% корҳои сохтмонӣ ва таъмиру барқарорсозӣ иҷро шудааст. дар дохили 5 бинои беморхонаи шаҳрак 10 нафар коргарон ба насби хатои барқ, рангу боркунӣ ва дигар корҳои созандагӣ машғул мебошанд. бештари коргарон бошад дар шафати биноҳои бунёдшуда насби хатҳои обу корезӣ ва дигар корҳои ободониро анҷом дода истоданд то иншоот ва дигар зербиноҳои иловагӣ дар муҳлати муайяншуда пурра ба истифода дода шавад. аз ҳама муҳим ба истифода додани биноҳои нави замонавӣ таъминоти шуъбаҳои беморхона бо таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ва табибони соҳибкасб дар ин ноҳияҳои дурдаст шароит муҳайё месозад то беморон минбаъд ба дигар шаҳру ноҳияҳо нарафта дар ин муассисаҳои тандурустӣ ба табобат фаро гирифта шаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.